Democratic Change e tlhalositse fa e tla tswelela ka go gakolola boeteledipele jwa yone go tsepama mo maitlamong a yone a go fedisa dikgang di tshwana le borukutlhi jwa go gopela itsholelo le go thomamisa gore lefatshe le tsamaisiwa ka fa Botswana ba solofeditsweng ka teng. Ha re tla itlhelang go na le tshenyo re tla se ke re bonye re tla ira gore molao o dire tiro ya one le makgotla a tshwantseng go dira tiro eo ka gore re tla be re feila in our duty ha e ka re re itlhela mongwe a sentse kana bangwe ba sentse ra se ka ra ema ka dinao ra ira gore ba buse se ba se sentseng. So yes, we will act and act decisively using the appropriate government institutions, including the police and others, and the courts of law, to recover what has been taken unlawfully. Mo go tse dingwe o tlhalositse fa party ya Umbrella for Democratic Change e na le boeteledipele jo bo popota jo bo nonofetseng go ka fefosa mananeo a go tokafatsa matshelo a Botswana. Dr. Molutse o ne gape a supa fa Umbrella for Democratic Change e tla rulaganya moletlo wa go ipelela phenyo ya ditlhopho tse ba dirileng ditso ka go ntsha party ya Botswana Democratic e busitse lefatshe leno dingwaga di le 52 58 years. Mpom ke leboge Botswana Television Gaborone. Tsala ya Gatautona Advocate Dumaboko yo e bileng le mmueledi yo tlotlegang re boingotlo toteng. A re Tautona sala ka supile moa go nna le mautlwelo botlhoko a sa le bonyaneng. O ka ile fa Batswana ba iphile mpho e tonna ka go tlhoma moeteledipele wa nnolwane a le senata ebile a le pelontle mo go rre Boko. Tsholofelo Tombale o na itseela ka tlhamalalo kunkuruye jaaka ne a buisana le ene rre toteng ka sebele. E re jaaka Batswana ba ipaakanyetsa go tlhoma Tautona wa bona yo mošwa ka la botlhano Tautona Advocate Dumaboko morago ga phenyo ya party ya gagwe ya Umbrella for Democratic Change mo ditlhophong tsa setšhaba tse di sa tswang go wela. Batho ba tsweletse ka go ntsha maikutlo a bone tebang le phenyo ya ditlhopho le moeteledipele yo mošwa wa lefatshe leno. Gareng ga bao ba neng ba tsibogela dikgang tseo tsala ya ga Tautona Advocate Boko yo o neng a gatelela dingwe tsa dilo tse dintle tse a di lemogileng ka moeteledipele mo dingwageng tse di kwa morago fa ba ntse e le ditsala. We've got to trace that evolution back to his... Re ka latedisa motlhala wa gagwe mo go tsa sepolotiki ka dinako tsa fa santse a le ko sekolong se segolwane. Ka nako eo o ne a rata dipolotiki tsa ikgaratlhelo kgotsa tsa ditshwanelo. Ke ka nako ya fa lefatshe la Zimbabwe le sena go tsaya boipuso, fa la Afrika Borwa le Namibia a ne a santse a busiwa ke batho ba basweu. Ka jalo re ne ra ikamanya le dikgang tseo kgotsa o na ikamanya le dikgang tse di neng di lebane batho bantsho. Bagaka ba gagwe e ne le Mandela, Steve Biko le Sam Nujoma. Steve Biko, bo Sam Nujoma. O ne gape a supa go bo Advocate Boko a na le maitemogelo go bo e le moeledi wa ditshwanelo tsa botho go tla mo thusa mo go tsamaiseng puso ya gagwe. He is very decisive. Well, first of all, he is committed when he talks about these issues in the UD. Ke motho yo o tsayang ditshwetso ka bonako mme ebile a ineetse mo go se a se dirang. Dikgang tse a buang ka tsone mo maitlamong a party ya UDC ke dilo tse a dumelang mo go tsone mme ebile a ikemiseditse go bona gore di a diragala ga ipuele fela. Ke motho yo o berekileng le baeteledipele ka go farologana. A lot of symposiums, workshops dealing with human rights issues. So he's a committed human rights lawyer. He's a committed politician. Re toteng o na ntsha maikutlo a gagwe ka phenyo eo mo ditlhophong tsa setšhaba. Batswana ba tlhophile moeteledipele wa motia yo o tsibogelang diemo ka bonako, motho yo ikemiseditseng go tsaya ditshwetso tse di maleba go tlhomamisa gore dikgwetlho tse di emeng Batswana pele di a rarabololwa. Now will be decisively dealt with by the incoming leadership. E re ka lefatshe leno le tsena mo legatong le lešwa jaanong go setse go leba ko pele ka tsholofelo ya bokamoso jo bo phatshimang. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Wetswaelo gona o tshubang segwana sa ditshwantsho re mo dikganyeng. Mme re ka go twe le tlaila kgotsa matlhogole rokela banneng e re bodibo botlala ba go bothuse. Go tlhalosiwa gore go dira ditshekatsheko le go alafa kutlobotlhoko e tseneletseng gareng ga bana ba basimane le borre go tlhaloswa jalo e le kalahi ya mmang mo botsogong jwa bone jwa tlhaloganyo. Fa bua le lekanala la Dikgang la Botswana Television mosong ono monotoropo kgolo ga Buruni moitseanape wa tsa bogakolodi wa lekgotla la Trauma Counseling Center Re Kingdom ke ba itse a re go botlhokwa go tlhodimela kwa moding se se bakileng kutlobotlhoko e tseneletseng mo baneng ba basimane le mo go borre ka seo se ka thusa go tla ka tharabollo a senna la ruri e maleba ya bogakolodi le boeletsi. Mojadi Mokibelo wa bega jaaka kgwedi eno ya Ngwanatsele e simolola e tshwa jaana go ruta setšhaba ka dikgang tsa botsogo jwa borre go botlhokwa gore go tswe botsogo jwa borre le bana ba basimane ka thwahano ka seo se le botlhokwa mo go ageng malapa le mahelo a pereko a babalesegileng go ya ka moitseanape wa tsa bogakolodi kutlobotlhoko e tseneletseng ke matshwenyego a tshwanetseng go dibelwa ko moding. At the Trauma Counseling Center we can tell you that botsogo jwa the mind, the will, the emotions tsarre. Most of the time we trace them to their traumas, mainly their childhood traumas. And how bona re ali stressed, ali depressed, and ali di anger tse dintsi, ao manetsi ruri, gona le kgang ya gender-based violence mo lapeng, trace back to his traumas. The trauma is the root. Bo stress ba, bo depression ba, bo suicide, gender-based violence, these are fruits. Dikgwetlho dingwe tsa botshelo go tswa ko morago go tlhaloswa e le nngwe ya dintlha tse di bakang kutlobotlhoko e tseneletseng. There are children by now that are in families where their parents fight and argue in front of them. Some kids experience bullying. Go na le bana ba ba tswang mo malapeng a batsadi ba bone ba tshelang ka dintwa le go omana gape le ga bone. Bana ba bangwe ba itemogela kgokgontsho kwa malapeng kgotsa go tlhokagala ga bangwe ba masika mo malapeng gareng ga tse dingwe. It could be a situation whereby at school they are sort of not recognized or sort of overlooked for awards and that kind of thing. Kgodiso ya bana ba basimane le borre le yone ke mmamma mo botsogong jwa tlhaloganyo ya bone. There are men that are emotionally abused. Ba kgontshwa ka mahoko. But gore atle mo counseling are kana mosadi o nkgontsa ka mahoko, they are scared. Gona le bana ba ba betswang reso mo malapeng. Mara gore a face mapodisa re kana mme wa mpetsa. It's a problem. They know the police will laugh. Not gore they are bad people, it's just the society at large. Treat it that way, to say come on, you have to be a man. Go ya ka moitseanape wa bogakolodi Re ke ba itse dingwe tsa dikgwetlho tse di amang setšhaba bobe di bakiwa ke kutlobotlhoko e tseneletseng mme a gakolola borre le malapa ka kakaretso ba ba amilweng ke kutlobotlhoko e tseneletseng go bata bogakolodi go santse go na le nako go tswa mo baitseanapeng ba tlhaloganyo bogakolodi gareng ga ba bangwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Are le ba tsa mafatshe a sele dikgwebo kwa lefatsheng la Zimbabwe di lebanwe ke kgwetlho ya go kgaoga ga motlakase go feta diura di le 12 mo letsatsing. Seo se kgoreletsa jalo meepo le madirelo go balelwa a temothuo. Se go bolelwa se bakiwa ke metsi a tsweletseng ka go noa ke kgaupe kwa letamong la Kariba, mme seo se ama go fetlhwa jalo ga motlakase. Go kgaoga ga motlakase go ama madirelo ka bokete mo go gomagometsang le yone itshwelelo ya lefatshe la Zimbabwe. Re tswelela batlhophi kwa dikgaolong tse di 50 le ya Colombia kwa lefatsheng la Amerika ba tla latlhela ditalama tsa bone go tlhopha magareng ga bontlhopheng ba botautona ba e leng Kamala Harris wa mme le Re Donald Trump. Bontlhopheng ba botautona ba tlhopjwa ka thulaganyo e mo go yone ntlhopheng wa botautona a tlhokang selekanyo sa palo ya batho ba le 270
e le palo e bitswang electoral college go fenya. Bontsi ba dikgaolo bo dira gore batho bao electoral college ba fe tlhopho ya bone ba fe tlhopho ya bone yo jalo e leng yena ba mo itlhophetseng go fenya ditlhopho tseo ke dikgaolo tsa Nebraska le Maine fela tse di letang go ba kgaoganya bontlhopheng e le bontlhopheng jalo ba botautona ka bobedi mo tlhophong ya bone. Mofenyi mo ditlhophong tse o tla ikanisiwa kgwedi ya Ferikgong e le 20 kgotsa 21 mo ngwageng o tla. Fa re tswelela, lekano la lekgotla la ditšhaba le le bolokang ditsatlholego la UNESCO le supile fa le sa jesewe di welang ke tshenyo ya metlobo ya ditso le dikago tsa ditso mo ntweng e tsweletseng kwa lefatsheng la Sudan. Lekalana leo le kopile mafatshe go netefatsa pabalesego ya tshireletsego ya matlotlo a tlholego kwa hatsheng tseo. Lekalana la UNESCO le kaile fa le ntse le beile leitlho seemo sa ntwa ya kwa Sudan gore sentse se ama dikago le ditsompelo tsa ditso jang go tloga fa ntwa e simolola ka Moranangwaga o fetileng. Lekalana leo le bega fa tshenyo ya ditso e godile mo go menaganeng go tloga bošweng. Le bega gape fa le utlwile botlhoko ka tshenyo ya motlobo wa ditso wa setšhaba o šafaditsweng ke lekgotla leo le lefatshe la Italy go tloga ka 2019. Lekalana leo la re fa go sena itshireletso e tsepameng tlholego le tsa ditso di tlile go tswelela di senngwa. Without guards, without police security surveillance and fire alarm systems also, Sudanese mediums today remain vulnerable. Fa go sena itshireletso metlobo ya ditso kwa Sudan e mo diphatseng tsa go senngwa, mme bogodu jo jwa ditsompelo tsa ditso jo bo tsweletseng bo rontsha batho serodumo le ngwao ya bone. Ke tatlhegelo e masisi. In the long term, this undermines social cohesion. It's a massive loss. Gareng ga dikago tse di sentsweng kwa Sudan ke motlobo wa ditso wa the Khalifa House, nngwe ya motlobo e o botlhokwa kwa Sudan. Motlobo o e neile manno a motlhatlhami wa setilo sa Mahdi e bong Khalifa Mohammed gape e le boremelelo jwa mmuso wa setilo sa Mahdi. Ntlo eo e ne ya fetolwa go nna motlobo wa ditso ka ngwaga wa 1982. O na le ditsompelo tsa ditso tse di farologaneng di tshwana le makwalo, madi a ditshipi, ditšhaka le tse dingwe tse neng e le tsa ga Khalifa. Lekgotla la Sudan's National Corporation for Antiquities and Museums le tlhalosa tshenyo ya motlobo o. The coins were plentiful, but around 30 to 40 prominent. Madi a ditshipi a ne a le mantsi, mme go tswile ditsompelo di ka tshwara 30 kgotsa 4. Mabolokelo a ditsompelo a rona a sentswe, ga utswa le dibukana tsa dipatlisiso. Critical information. Lekalana la UNESCO le tlhalosa fa gona le dipego tsa gore ditsompelo tsa ditso tse di utswiwang mo metlobong ya ditso kwa Sudan di rekisiwa, mme le gakolotse lefatshe ka bophara go seke le amane gope le tsone. Lekalana leo le tswelela le re le tla oketsa maiteko a lone go emisa thekiso ya tsone. Laone le Gwale, BTV News. Wetso ka seno sebaka re hukeletsa kutlwana sa tsa metshameko morare Thato Kgosimore o go tshotse. Ke a go leboga jalo Benson Phutego. Botswana Tonight ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse tlang go gona ka Thato Kgosimore a re lebe jalo pego e di gogang kwa pele. Lekgotla la Botswana Badminton Association le tla tshegetsa kgaisanyo ya Botswana International Open e leng ya bofelo ya ngwaga ono go tswa kgwedi ya Ngwanatsele e le 21 go fitla e le 24 kwa Otse Police College. Go solofetswe mafatshe a le 15 go tsaya karolo mo kgaisanyong e. Sofatso Malepa o rulagantse pego eo. Rao ga go nna le ngwaga o monamagadi o neng o na le dikgaisano tsa selebego se se go godimo ebile di atlegile. Lekgotla la Botswana Badminton Association le tla garela ngwaga ka kgaisano ya Botswana International Open Championship. Le kgaisano ya Botswana International Open e tla tshamekelwang kwa Otse Police College go simologa Ngwanatsele a le 21 go fitla a le 24. Re solofetse mafatshe a le 15 go tsaya karolo mo kgaisanong e. Kgaisano ya Botswana Badminton International Open Championship e solofetse go tsenelwa ke mafatshe a le 15 kwa batshameki ba tla gaisana mo letlhakore la borre le la bomme ba elite. Kgaisano e tla tsenelwa ke borre le bomme ba elite ba batla kokoanya dintlha go ipatlela phatlha ko di-Olympiking.
the Olympics. Lekgotla la BBA le tlhalositse gape gore kgaisano e tla dirisiwa ke batshameki ba monogae go kokoanya dintlha tse ka tsone ba tla phadisana le ba mafatshe a sele go ka iponela phatlha go kgaisanong ya di-Olimpiki tse di tlang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela re le bajalo tsa kgwele ya dinao moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association wa Bile Tarik Babitseng o rurufaditse mosong ono kwa putegong ya babegakgang fa batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa borre sa The Zebras le ba bokatisi ba neetswe mpho ya madi e ba neng ba e solofeditswe pele ga motshameko wa bone le Cape Verde wa go ipatlela phatlha kwa kgaisanyong ya AFCON ya ngwaga o tlang. Pleading with also stakeholders out there that the tone has been set, and we don't want to look back and start maybe asking ourselves questions and not doing the right thing. So I'm saying let's look back of where we started. Let's try to encourage our boys going forward. You've really set the tone, and people out there are also very happy. I received a lot of messages out there to say you are really doing a good. Indeed, we're giving the guys 300,000 pula. Yes. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana tonight. Re kgata motlhala Benson Putego a re ne le dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Moletlo wa go ikanisiwa ga Gatautona Advocate Dumaboko o tla tshwarwa ka Labotlhano wa beke eno. Mmueledi kgotsa gante yo e bileng e le tsala ya mmakgonthe ya Gatautona Boko a kaya fa go tsaya setilo sa botautona ga gagwe go sa gakgamatse. Mme mo go tsa mafatshe a sele madi wa ditlhopho a ntlha a supa fa Harris le Trump ba santse ba mekamekane ka go lekana mo ditlhophong tse di sa tswang go simolola jalo kwa lefatsheng la Amerika. Wetsone di le kalo re tla borakogela kwa go batepoloapi mme nna le rona fonefa kana kgotsa gonega ka Setswana gonne morakana moša ga o lapisi a nne kagiso. ba ga etso madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitsebeng ano maru a bonala mo mafelong a mantsi a lefatshe leno mo go santse go apogile mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi ga mmogo le kgaolo a borwa ka tsatsi le la boraro re soletse kgonagala pula difolkgadi mo mafelong mangwe kong gabe tšhobe borwa bora botlhaba kgatleng kweneng le gare ga mmogo le ko bokone botlhaba re soletse gore go thibe ka bontlha bongwe ko kgaolong ya kgalagadi mo go tla bonala dibata tsa maru ko gantsi mo moso re soletse go ikutatse go le tsididi ko borwa jwa kgalagadi ka selekanyo sa lesome bokone jwa kgalagadi le ko borwa gone re soletse go ikutatse go le tsiditsana ko gantsi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgaolo ya legare le bokone botlhaba gone re soletse go ikutatse go le bothito mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse go ikutatse go le mogote mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla ikutatse go le mogote ko kgalagadi borwa jwa kgaolo ya legare le bokone botlhaba ka selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go ko 35 ko gantsi borwa bora botlhaba kgatleng ga mmogo le kgaolo ya kwene gone re soletse go ikutatse go le mogote thata ka selekanyo sa mogote o magareng ga 36 go ko 38 mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse go ikutatse go le mogote o feteletseng re soletse go dia selekanyo sa mogote o magareng ga 34 go ko 40 ka jalo setšhaba sa kolla go ipabalela mo mogoteng wa nameng mafelong ka bontsi a lefatshe leno ga re leba melelo e šang e supiwa ke malomo hebidu mme a bonala mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gantsi ga mmogo le ko bokone botlhaba bodiphatsa jwa melelo mo tsatsi le ka moso bo ko godimo thata mafelong a mantsi a lefatshe leno setšhaba se rotloediwa go tshwara melelo ka kelotlhoko mme ga re leba ditoropo dingwe mo aforika re soletse kgonagalo ya pula ko Johannesburg mme go tla bo go thibile ko Manzini go thibe ka bontlha bongwe ko Qebega re soletse gore go bana le dibata tsa maru ko Windhoek le Lusaka ka kgonagalo ya pula ko Harare Beira ga mmogo le ko Antananarivo re soletse kgonagalo ya pula ko Dar es Salaam Kinshasa ga mmogo le ko Luanda ke sone seemo sa loapi ane boroko.
morafe mongwe le mongwe o fitlhelwa mo lefatsheng leno o na le mmino o kaiwang ka one ka go dumelwa e le wa ngwao ya morafe o. Mengwe ya mebino e fitlhelwang mo lefatsheng leno e tshegeditswe ke morafe wa bakalaka ke wa dihosana. Dihosana ke mmino wa setso o tswang kgakala ebile go dumelwa o tlholegile kwa kgaolong ya bokalaka ka o simolodisitse jalo ke batlapele ba letso la sekalaka. Hosana ke lefoko kana puo ya sekalaka go tewa motho yo botlhale a na le dikitso. Badiragatsi ba mmino wa dihosana ba e leng borre le bomme ba apara kapari ya dikete, bontsi ba nako di le mmala o montsho le dikipara tse di tshweu. Mmino o amangwa segolo thata le sedimo. Ditso go ya ka mmino o di tlhalosa fa e ne e tle re